Om Swastiastu. Titiang mawaste Nilo Sedani Intarayanti Utami, titiang perwakilan saking kelas 10 MIPA 1. Renggalahe sani becik puniki, titiang jagi ngwacan cerpen sani mahmudra tresna side gelahang. Tresna side gelahang. Dugas dados sisiring SMA, tiang seneng nyarengin organisasi siswa intra sekolah utawi OSIS sane wenten ring sekolah lan warsa puniki. Pinaka gala sisi anyar nyarengin masa orientasi siswa utawi MOS tiang dados panitia punika. Matan ai sampun medal nyiriang semengne sampun rauh. Mekesiap tiang ningalin galah sampun jam 6 lebih telung dasa ngenggalang tiang menuju sekolah. Saget tiang ningalin muani sani nenten tiang uning wastanyane. Desiran angine nyinayang ada rasa sanelen. Sane tiang rasayang nanging tiang ten uning rasane punika. Sisia anyar sampun kumpul ring arep wantilan. Sedek ento malih tiang ningalin muani sane tiang cingaken wau. Muani ni ento penyingakane paling. Lantas nenten makena tiang makin muani ni ento. Ampura beli dados tiang metaken beli kenapi tiang ningalin beli paling gati uli tuni. Niki ge tiang paling ngali ruangan OSIS. Oh, kenten dados tiang nulungin ngalih. Oh, nggih suksema. Ngiring beli tiang ngateh ngalih ruangan. Lantas tiang ajak kedadua ngalih ruangan. Nanging ditu lantas tiang metaken beli yening dados tiang uning. Sire wastane. Engsap beli nyinayang raga tiang mawaste bagus. Yening ge tiang mawaste ayu. Jurusan api beli? Tiang jurusan IPS. Ge pasti IPA kan? Ada suning? Nike sampun wenten ring nama tek. Haha, kedat aja kedadua. Sesampuni kedek, saget suasana sepi. Lantas tiang malih metaken. Beli, dados tiang metaken kedek. Dados, jadi metaken api. Beli sampun madue tunangan. Ningga pitaken tiang punika lantas bagus bengong. Lan iya nyautin. Hehe, durung. Oh, kenten, ampura nggih beli tiang metaken kenten. Nggih, ten kenapi. Sedek rahinani ento, tiang ngajak bagus sayan pak. Nanging, rahine salanturne nenten sekadi napi sani tiang arepang. Wengine sampun rauh. Deburan ombak ngicalang sepine ring wengi pasihe. Pasih sanur, rame lo muani pada rauh ngicalang sebet ati. Tiang negak ring dhuwur batune ngajak muani sane mare eminggu tiang uning. Sambilan nyingaken damar langit sane mangkin nyunari jagate. Sayan makelo babao sane, saya nenten prasida tiang uning pamuput nyane. Kanti rasa puniki nenten malih prasida ngengkebang. Saget muani bagus, sani mawastan bagus punika, makenyam lan ngeraosang. Tiang tresna ngajak ke. Ninga munyi buka keto, bayuni terasa ring tangkah nenten prasida tiang nyautin. Nanging rasa bahagia puniki nenten makelo tiang rasayang. Rikala ento bagus malih ngeraosang. Nanging beli nenten dados tunangan adi. Nyake adi dados tunangan wengi manten. Kerana beli nentennya adi kuciwa nyanan. Milih beli dados tunangan adini. Ninga munyi buka keto, ya peninggalan pesu. Lantas tiang ngeraosang. Napi mesti tiang kuciwa yening niki sampun dados keputusan tiang. Nanging beli takut, yening benjangan
gek lakar kuciwa. Yening adi tenyak dados tunangan ewengi beli eng sapang manten bebawasan beline wau. Mangkin beli lakar nganggep gek ento adi beli manten. Lan keto mesti nganggep beli ento beli manten nenten lebih. Nyanan makelo-kelo rasani punika pasti lakar ical. Keto pasaut bagus teken tiang sambil ngapus ya peninggalan tiang. Sampun api yening rasa puniki nenten prasida ical. Sepatutnya beli nenten ngungkapang tresna punika. Alo gati beli ngomong lakar dadosang tiang tunangan ewengi. Napi beli nenten cingaken rasa tiang sampun api. Yening beli nenten seken ngajak tiang. Diolas beli sampunang malih rasane puniki pelaliang. Lande malih ngomong tresna ngajak tiang. Sampun telas tiang raosang kenten, lantas tiang ningalin pasihe, lan nuju umah sani nenten joh saking genah pasih nyane. Tiang buka pintu kamar sambil ngetel ya peninggalane. Lantas tiang rebahang raga kadur kasure, lan matayang dewek tiang katanga ipiani ngarepang, mangde rasa puniki prasida ical benjang. Suaran siape pakruyuk. Lantas tiang bangun uli sirep. Nanging rasa puniki enu masih karasayang. Matan ai sampun negehang. Enggal-enggal tiang nuju sekolah. Gelis satu sekolah rahinani mangke sampun telas. Ulian lua sani karasayang. Tan sida tiang nenggehang. Enggal-enggal tiang nuju dagang sani wenten ring samping kelasi. Neket ditu tiang maka siap. Ran terasa sesek ring tangkah. Nepukin anak muani sani tiang demenin ngajak anak eluh elenan. Lantas nyaru-nyaruang tiang nenten ningalin bagus sani negak ring kursi samping dagang nasi. Bu, numbas nasi nggih, siki manten. Keto tiang raosang teken dagang nasine, lantas bagus malih ningalin dewek tiang sani majujuk ring arep dagang nasi. Bagus ngaukin tiang sambil makenyeng. Ayu, ayu. Ninge bagus ngaukin keto, lantas tiang nyautin. Beli ngajak sira meriki. Niki ngajak tunangan tiang. Sambil makenyeng. Ninge raosan bagus buka keto, tangkahe saya nyesek. Tiang makena. Napi niki awinang bagus nentenyak dados tunangan tiang. Lan eni sani ngeranayang iya ngajakin tiang dados tunangan ewengi manten. Mare ibi iya ngeraos tresna. Nanging apa tiang tepukin jani? Iya ngajak tunangane. Ningalin tiang bengong, malih bagus ngaukin. Ayu, ngudiang bengong. Ten kenapi, maluan beli. Keto pesaut tiang sesampune nyemak nasi sani sampun kawungkus. Neket ring jumah, tan kerasa ya peninggalani ngetel. Sebet ani karasayang ring ati, nanging tiang ingat. Tresna sani tiang rasayang nenten prasida kawaris. Sedek rahinani entuk, tiang ngajak bagus nenten malih makunyit di alas, lan nenten malih uning gatrani. Mangkin tresna sani wenten tetep stata karasayang. Ya diastun tresna puniki tan sida gelahang. Aingge sekadi asam punika cerpen sani mamudra tresna sida gelahang. Yani wenten kirang langkung titiang lunas gengrene sinampura. Titiang tutup dengan parama santi. Om santi 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 om.